de kohimen ko para Jesus Christ ko samla samhoy ko kenarith kumbanga ong ngas ngokemen hada kata-kata ban idor regat batpi ban terwa ya kena kajinglenium nakabenda jumpi padukum curu renggat batpi te ngakwa hagane kapor ban kumple karpang yau Father Kevin Bad Kevin nadu menkandai uju song laga song ban yes new ban ngapla u Kevin kumbang itip udai u parlok jongkana ka center padukum curu uru udai u parlok jongki MSFS ko Father Kevin nga kumple karpang yafi kumjuru pidiang yafi syakana ka jinglenium tap ti baru sisi nak benda Father Kevin kumba ngilayos ngium hakektin jangga gospel mandakas ni bud yanga ngakwa kohiman ko para Jesus Christ ban ya puson renggat patpi kata kenepor sepang kanekektin jumble bud yanga kine kibrio ki bastad ki bapule ka Bible ki ong arpo arsien kami kanekektin bud yanga haka Bible ha Yohanes way lapekuntai ngipule kilakili ya ujisu hangno pisong konungikai bad ujisu ula ong ale pet kamod bud yanga kadai kajingot jong ujisu bana bud yago kohiman ko para Jesus Christ haba ujisu uong bud yanga kamot ban pelong yau kapadang jongga jingin jongoi ban pelong yau kapadang jongga jingin jongi. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yanga kamut ban burom yawu. Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yanga kamut ban saki yawu. Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yanga kamut ban saiso shibun. Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yanga kamut ban kentait yalade. Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yanga kamut ban shashitam nakabinda jungu. Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yanga kamut ban eat yau jisu. Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yanga kamut ban snotnat yau jisu. Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yanga kamut ban jid yau jisu. Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yanga kamut ban sngongu yau. Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yanga kamut ban kongu yau. Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yanga kamut ban shania hau. Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yanga kamut ban ino ya ke baro nakabinda jungu. Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yanga kamut ban palait por nakabinda o Jisu. Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yanga kamut ban long u nongtong briu. Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yanga kamut ban ai nadu kadunur jongi. Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yanga kamut ban long kajingshai. Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yanga kamut ban ngap yakaktin junguble. Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yanga kamut ban im yakaktin junguble. Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yanga kamut ban duai hau. Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yanga kamut ban don renggat bau. Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yanga kamut ban
Ong hau ngamlong ubabit. Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yang kamut ban syakri ya Praise the Lord. Praise the Lord. Bud yang kamut ban sarai ya kehiman kipara. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kohiman ko para Jesus Christ. Kajingo jungo Jisu kumbangila yoi. Nakeneki jingo jungo Jisu ban budi yawo. Kadai kajingod ban shashitam nakemida jungo. Leda o simpai o iab o seiso shibun. Leda o simpai o iab o seiso shibun. Kamot khaba o Jisu o ong yangi ban bud yawo. Kamot kane kare kajingo jungo Jisu ban yap nakemida jungo. Enre ngitip akajuk bamenta akapor jengi ngimdom lad ngimdom kam ban yap hakamet. Enre kohiman kopara Jesus Christ haba u Jisu wong ban yap nakabinda jongo kamut ban yap hakamensiam nakabinda jongo haba kibrio pis ki pensnosi yangi haba kibrio ki keren bisni yangi haba kibrio ki penrit yangi haba kibrio ki keren harukam syapajungi haba ki kibrio ki kuaban peniap yangi haba kibrio ki keren si syapajungi uji suong kane kadai kapor hakaba pilaban yap nakabenda jonga yap no hakabensium map no ong yawu ngapidiang yaka ong yaka ngapidiang yakana ke jingkran jumpi ngapidiang yakana ke jingle jumpi namar jungu kris hakata kapor kohiman kopara Jesus Christ ngi yap bad o Jisu klar yangi ngin seiso shibun ban yap kamut ban ra kadimpana lachong hau Mateus kadinriu arpo sau ngipule leda uno ukwa ban budi yanga to un len yalade un ba yala kedimpana bad un bud yanga bad ba ya kedimpana bad un bud yanga kohiman kopara Jesus Christ don ubayu nang tau bapawnam laga kertang Paulo Coelho na Brazil uto kaweka jingyatukana kabarith laga kertang ara ya kadimpana kane kajingya tukana mangibaro ki Krista ngilatip wala kataru ngakwa ban yatu yafi shashisien kane ka jingya tukana namar bele dakaba ngakwa ban yatu yafi katno ka songdor katno ka bakongsan banra ya kadimpana don uwayu briyu ha Italy ha kaweka snom ha Umbria une ubriu ulalang ubriu baba batipski endre uong manlakapor haka habau duai uong hau Jisu manlakapor ko Jisu bale me ayanga ya kejing shitam kajingin jonga kadap da kejing pang jing he jing shitam badgum da ter bale me pendap penjenai penpura yanga da kejing shitam te Jisu ula penpau yau hakajing posniu sa sisien nang tau wong yau uneu briu namar piong barabor nga ai tangkajing pensitam yafi
nga ai kadimpana kaba he yafi te nga ai ladi yafi banjid kave kadimpana nangado wong lo ladon million tilli kadimpana manlau briu ulayo kadimpana lajong minda nga sha yafi banjid kadimpana lajong lada namar pim hun da kadimpana yakaba nga ai manga te une briu ulalaid wad laga wad sano upeit don tangki dimpana nangta ulayo ikawe nakarong pade ula tarai kane kadaiban long kajonga ngalaban raya kata te ula shim kata kedimpana nang dau pe shadien lato kakirtang jong ka tengah jungo kamut kane kadai kedimpana uble u ai ya katinga jungom nangda ula wad laga wad nangda ula he ula shem kawe ma upade utarai nakajing he lese ngalaban raya kata ngalahun da kana kedimpana ula shim kata kedimpana nangda pe shadien lato kakirtang jungu pa jungo kamut kana kada kedimpana yakaba uble upa jungu ulara ading kato kana ke por ula shim kave ke dimbana na ke jingkia pade ula tarai kana ke dimbana kadai ban long kajonga ula shim yakata nang ta ula shadien ula peit nang ta ula yoi ka kertang jong parlok jungho te kadu katwai ko himban ko parau Yesus Kris ula jid kave ka dimbana nang ta ula laong hau Yesus ngashim kana ke dimbana ngala sotena dia kata nang da ngadon ka jingsno ngalaban ra ya kana kedimbana ujisu ula ong yawu peit shadien jong kata ke dimbana wala peit shadien nang ta lato ka kerteng jengu kamut nadu ka por latau ya u hadu minza ul rahi ya kana kedimbana enreum hun namar u ong ujisu uble u ayangi kajing sitam jinghe jingpang yakaba ngamlaban ra akajing sisa u ayangi kabor banra yakadimbana yakaba u ai mau kohiman koparau Yesus Kris akajing sisa ngim day ban yanujur kadimbana jongi ba jongki vepat ka problem jongi kadai kane ba mangi ngi yanujur yaka dimpana jongi badki dimpana jongki vepat wat yanujur yaka jingim lane yaka jingsa system lane ka dimpana jompe ba jongki vepat namar ngimtip ka jinglai linti ayu hakaba maki kidai ban yait lese kam shitam lese kam bad kumda ter o ibriu o samla o tipsni ba babriu ba wala onyenga tipse ko father ublai o ai ka jing shitam o pen shitam yanga ngakali bale ulaong ngalahun ngaron ka jing tre ngaron ka kali la I babriu ba kikmi kikpa biang kikimengi para biangendre Maria pasang banwan kamjan bad ke kinthe ban perlok parlok yaka kikinthe kim sodna tianga ngapade ngartati halo kata bale une ubriu babriu palat kasparu don kaliru don walla kattaru kikinna kinthe kim sodna tiawo nakeli yawo kadawayo nanda wong kasur jongo kalong kum kikinaret kum kisim temar hakapo ulastang ban kren bat kikinthe kim sodna tiawo nakave keliang ula biang naudong shaudomendre sa kawai pat keliang umbiang re te nama kata kadau kohimen koparau Yesus Kris ngimtip kalingdi ayu kive pat kiyait
Lese kam he. Lese kam shitam ban yangi. Namar kata kadau ngim day ban yanujur yaka dimbana jongi bad ka dimbana jongi pat. Kataresa bakuit, kataresa avila bakuit, kala ong hau jisu, bale me ai ka jing shitam yanga. Bale bi ai me ai tang ka jing shitam yanga. Ka ujisu pada ula ong yaka, ya uba nga id nga ai jing shitam. Ya uba nga id nga ai jing shitam. Kataresa baguit pada kala ong namar kata kadau kain ko jisu pila duna parlok. Namar kata kadau ba fi ai jing shitam ya uba fi id pi duna ka parlok. Ngide ki parlok jung jisu ngide ki kun jung uble te namar kata kadau dak ya kiba ki wan nak ti jung uble ngide ban pidiang watlada kalong kadibena yakaba ngimlaban ra ko himen ko para Jesus Christ nginum la da le ru yam ban vengno kadibena jingshitam na ka jingi ka jingshitam kadai ka pinta jong ka jingi ka jingshitam kadai ka pinta jong ka jingi ujisu u ayangi kajingmut batumai nakabinda kajing sidenjengi haba ngi wan shall try nangta ngi kloy ban ongyabu ba kaneka dimana yakaba mela ai hanga ngamla ban ra ujisu un ayangi kajingmut batumai dakaba ngilaban peniait yaka jinginjengi uble u ai bor yangi kohiman koparau Jesus Christ banra yaka dimpana lachong uble kiong uble ai katuma kaba shakishipai kiba klein andre upenkre yakishipai kiba klein lemba katuma ba janga jingim te uple upenkre ya fi badianga ban letima hakane ke jingi jingi da ka jing sitam uble o ayange kiong utta uba don ka jing jubab jonga jingili bale unsa donru ka jubab jong ka jingili kumno ka problem jong pi ba jonga kadai kane kohiman koparau Jesus Christ ba ngim don ga jubab jong ga jingali bale nga fail bale nga pep school bale nga laya kane bale nga perkat kumta bad kumta ter leda ngi don ka jingal jubab jong ga na ka jingali bale kalajia kumba kalajia haka jingi janga ngaro nganiyo kabor banle kumno watlada kalajia haka rekrukam. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Menekene ngala ong ba mangi ngikipriu ngijuong. Oh God, I have a problem. Oh God, I have a problem. Kople ngadon ka problem. Kople ngadon ka jing Kople ngadon ka jing pang. Kople ngadon ka jinjinjar badum da ter. Ko himan ko para hau Jesus Christ. Haba nga ong kople ngadon ka jing problem kamut ayu ka jing problem jenga kalong kang he bane uple. Haba nga ong kople ngadon ka jing pang kamut ayu kamut ka jing pang jenga kalong
kabak kam he bani blay. Kabang ngaron ke jinjar. Kamu tahu ka jinjar jonga kalong kam he bani blay. Ha ke jing sisa ka jing Dubai jongi mankasngi kade ban ong ko jing problem ngado no blay. Ko jing pang ngado no blay. Ko jing jinjar ngado no blay. Balay namar kajing pang kajing he kajing injar kajing problem badunda ter kim long e leda ngido no blay u kam he ban yaki ke baro ka Mateus pra laposan ngipule utauba kwa ban penim yala kajingim unduno yaka enre utauba duno yala kejingim nakabinda jonga ba nakabinda ka gospel unri penim yaka kajikot jungi kum ki Kristen ko himan ko para Jesus Christ kade ban ri penim yaka jingi ba ri penim yaka jingi te ka jingjai tu ka peniap yaka jingtrang jongi ka jing pitar ka peniap ya ke jing start jongi ka jing team ka peniap ya ka jing roy jongi ka jing pisni ka peniap ya ke jing suk jongi ka jing artatien ka peniap ya ka jing slur jongi aka jing sisa ngide ban ripenim ya ka jingin jongi aka jing sisa ngide ban ripenim ya ka jingin jongi ha Mateus kat enrio arpon enrio ngipele kam mentoy ayu yau brio leda uyo kaperte barakawe enre udu yela kejingim kam mentoy ayu yau brio leda ulayo kaperte barakawe enre udu yela kejingim aka kiong aka jingaile hapdang u sing bat ka siar kapadangu lion bat ka deer bun sien ka job ka sier kadau kadai kene ba u sing u lion u mare nakabenta ka jingpam enre ka sier ka deer ka mare nakabenta ka jingim kadon ka jingaper halu kata-kata ko himen ko para Jesus Christ habangi mare nakabenda ka jingbam bad habangi mare nakabenda ka jingim utau ba mare nakabenda ka jingim ulayo ko jubab jongga jingalli bale nga mare enre utau ba mare nakabenda ka jingbam umundon ka jing jubab jongga jingalli bale nga mare udon ka jubab jongga jingalli kumno ngamare ha Yohanes katsan san ngipule ulas dang ban sait yakikjat jongki senran jongo ulas sait yakikjat jongki senran jongo ban bud yawu jisu kamotru ban sakri yakevepat ban sait yakikjat jongki vepat ko himan ko para Jesus Christ kibriu baro jongganaka perte wat ki non Christian ki bamlong Kristen ki pediang yau Jisu ki accept yau Jisu kum nongi kai bapau namar kana kadau ba wala kloi kum uguru kum nongi kai ban sait yak ki gijat jong ki briu jong ki sinran jongo kiong haba pidon marwe pikir ba yak ka jimbarkat jimur jumpi haba pidon bat ki parlok pikir ba yak ka tilij jumpi haba pidon aka jimpitar pikir ba yak ka tien jumpi haba pidon badu pait ba pikir ba yak ka jingle ba jumpi haba pidon hak jingjinjar pikir ba yaka jingpau jangga jingsngo jumpi
kine kidei kirukum hakaba mangi ngi side ikjad jongi parlok jongi ngi side ikjad jongi parmar jongi ban kumbangitip kajingot jongu jisu kadai bana Syakri bad bana syarai yau paid. Ayoanis arpo wei katsan ni pule. Ujisu lakeli yau Simon Petrus piit yanga. Wala ong hoi kanrad nga i yame. Ujisu keli yakana ke jingeli laisien laiwat. Piit yanga. Piit yanga. Kohiman koparau Yesus Kristus nang tahu Yesus ulang ya syarai yaki lamrot jonga syarai yaki lamrot jonga ujisum keli ya Petrus pidon ka jingpule ka qualification ayu pidon ke MPA ban syarai yaki lamrot jonga pidon ke LLB Pila deb ka course nakabanda ka leadership ban yalam yaki kelli ro pidon ka certificate pilayo ka first class pilayo ka first division uru kelli pidon ka license badgum da ter endre ka jingelli jongo kalalong pi yanga kohiman ko para Yesus Kristus habangi ong ni Budiau Jisu kamut ngi kloy ban i yau. Ka qualification ka jimpule jimpudi ka certificate bat ke license kim don kam aka kam junguble ngi don kam tangga jingit. Bat kumcuru kibri baro kila pidiang yau Jisu namar u Jisu ula kloy ban map. Uong halor ka dimbana kokpa to map yaki kimtik yakaba kile Lukas arpolai laiposau kokpa to map yaki kimtip yakaba kile Albert Einstein scientist bapawnam uong gumne Kibrio kibatlot ki penhiar kput. Kibrio kibaklein ki map. Kibrio kibastard ki keino lana ki ino. Kibrio kibatlot ki penhiar kput. Kibrio kibaklein ki map. Kibrio kebastad ki keino lane ki ino. Kajinggot jungu Jisu ban bur yawu karu kamut ban map ya kibrio paro. Kibrio kiba klain ong o Socrates ki yakran syapang kejimut jimparkat. Kibrio kiba antad kiba kapdeng ki yakran syapang jajingjia kibrio kiba tlot ki yakran syapang kibrio ki yalorni kohimen koparau Yesus Kristus kajinggot jengim hakane kapor ban bur yau Jisu bad kamut ban syakri bad kumcuru ban map kumba ka ong ka Mother Teresa bakuit na Calcutta ai hadu banda ka penmang yafi ai hadu banda ka penmang yafi ngin persang ban bur yau Jisu dakaba map ya ke vipat dakaba syakri ya ke vipat badu kumcuru dakaba ai hadu banda ka penmang yami yani Yesus Kristus Junom la junom.